sebab yang hijau gitu mau bukan bolu rabar bagan no bude 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 bud sebab ang rabar itu mau tahu sih sebab beberit tinggi bahasa itu bude sang masih sering tahu kita pun nanti kena jadi ini siapa orang ini bisa ngusung dong kok sih saya paparat sudah aku lakukan dong berisina bak nasi dong nanya berisina bak nasi dong ini karena bude oh masih जाना है मुझे घर जाना है siri cái hai tàu ba sao ơi bột hay cái ala kiri sto ha rabar rapro rok se hai phai nga salo fa kiri bla balong ro ba siri cái sto nga rabar bikis khak dong ini kis keng ke mak ko ini semua serat serar de kok kere rabar bikin dong ke andus dah rabar bikis tam ke bon mar nai pe lo ko rabar khak ni ya kayak mas yang sudah khak nai da si khak na komon da si hal ko khak mas dam ko mas moroko ini taki badi amla taki baje bos dam mau taga rabar nai rabar rok lingyer ko serung nabai makata ete oke kisah cuma kaitan aja oke saya cuma terima oke buat ini deh to kota kerana ini fai dong oke betul speed mah sini berabar betul roi dong tabak masa speed ke kerana deh to ke kerana dong ada malawa yang nis pai kerana ini betul pai dong speed makin labar belen dikhana kayak tama belen ya itu yang berapa ya kok yang marah kalau tekisa ke panjang apa aja tuh itu ha jadi tahu iramal ya teman engka Christmas nih girja sama nong ini Christmas nih sama tang aja nih enggak rally ya sama teman nih sih mia nih sih rally sama teman nih pada hari ros nih pailang ke bah di perbong pailang sal se pai jo sal pada kan अपना tas sal pada se rai ma tong das suar enggak double income nih cah girja bersama kajas nih teh rabar beradas nih hanya bang rai tong ta berabar tek siapa nih ha ayang dong ayang yang marah lagi kok pakai rabar lah ha rabar kita bawa sama mat ini kok kayak nih dong kok jajan sama roh gak pro bukan main no video kayak kita bawa rabar putih kerai ini nggak kita punas nih kerai tong to kayak nih kayak baru kerai kayak kerai tong aja और जगह तो फायदा तो ना जाए रियो फायदा तो रियो रायर मन बागबान कराया को वो रोबा दा खोजा हाय नोमेला को ऐसा को ऐसे ऑफलाइन नहीं करो तो पास नहीं रो कराई तो kita ke rabai lah batas nih wah ada sama juga cuma uang kisah kita yang kenalan ke sih baru bahannya sih seru ada sana sih tahu kan rabar thun di pale ha thun wis tong ha ke uya rok thun febil ha dingin rok ka ai rok thun febil ha ini betul bila kita bang pajak nono phonai oh tolar thun betul malah ka pelung sih ini bila kita bang manai
bos baki butuh ikung dong nanti kesat terus tong sih ya guys ya sama rotis tang dong masih kesar butuh ikung gue mangenang kerajak mau dikepung doh ha mau datang waktu ini ai rotung jaya tong kho ai robo mat nai kosong lagi fakir langgar yang kalau nanya na बाकी कार्य जस नहीं तब इसका सर नहीं हो उन्होंने से इस कार्य थोड़ी कसर मसा आसुबती कब लोग ना दे कसर तो ही नो बोते कब फल हंते ने दो शिराया है फिर बोते फजाक मिया बफायो तेनो फायो बोते कब कराइस तो कराइस तो खत्म हो yang nilai pikiran aku Spotify berada pada nama Spotify tiasuk berarti kamu mau tabak eta kartu yang tunggu 2-3 konta tes live tapas sar konta rokok mau tabak berapa ini? Enak buat ibu subscribe. Buat ibu file hantu nih. Ini langsung sih matang sih file ya boleh. Mulai file sih masih file yang doh. Oh buat ibu yang doh. Kerai dong kok. Betul. Berai mana? Oh kerai pilih yang pelai, mau pelai betul. Bisingnya. Masih boleh sih kerai pilih. Maka penuh pasti. Lalu betul, ah, temannya, tuh ya deh teman, tuh ya deh, betul ke bang, tuh orang betul sama orang sah betul, kamu nasi malas nara makan seneng bu, rapat ini sih, orang sah malah kayak kotor kalau kita parawai makan seneng. Deh, kotor kalau loket tepat kira apa nak kerja, ambarang sabu pang sekolah bile, oke, sable, kalau free, kalanya, nasti, kasar itu namanya, si wari kita kasar itu, kalau kelas tapi langgar. Oh, jaga opung nih ya, bagian nih opung tuh, tinggi sengnya opung nih ya. Harus tong kaisya, ada nih. Yang merobek five, kupoti bay, kosong merai. Ini opung spike ya. Ya perasa kisah ko handa galatan na lo kabangkong pala ama be nok de rok sana ko
ya sini kisi sata mana sini kau. Aja. Oke, mau rasa suah. Mau rasa baca. Tes deh.